Papa Junior lang pala tusan halo. Longrik na hindi tan keban. Abang hudang bietong ban. Ladak hala chorang na pahalong. Dan tuar penceng lo. Lapet info tu ban kitu ahem penceng lo. Kiju nalang penceng. Karen penceng lo. Lapet nampak kami alang tu ban land allotment. Layak saing ting kami lapet budget lo. Dari bengau tu nomor konsil budget lo. Tingkan sekpen. Badak pinpo habi kum saya mai palak ke apa tapi nak rong arak lo jadi tu awar ki meji apa longdi rompat ki meji apa alang tu ningkan wana son motor bukan ki meji apa alang tu isi arna bukan isi kar ki kepijo tempen alang tu dakar pon bodur alang hanbe penceng lo kenanggi asonam hanapan wo benceng lo hai kini dia pan ini kan sekten lak ya thang kasi hinia saya lakin ko elang to mat kan mena to mas konsepen budget lo thang hilam nan pan ini bang pen ye bang ke la to mangke treasury office lo ola sam mangke lake workers pen masol bang ke ben la sila so ben je posi kan mena to mas konsil budget thapon lo abenen itu to pen oko pilo sam ko ben lo pile lo ete as all India masih mastorol pen workshop orang gela ke ben mane pabeda lo pulis at takar belo to no mas council pen itu takle budget lo thapon lo la pen la tu treasury budget lo atolo set comment lo budget atolo ta pen people lo sta da treasury officer bang ta accept se la situm to pen set comment pan palipon tum koso jiklo malam pen long isan long ivan bori pon bom lo bangke 36 village alada doramla konsensia long ke lake duar voters tu masih sia tamena tum sini lo dak lokale misi pala lokatalo ye matapang dak pon lo pada bangke 12 voters ko nasi 12 voters ko mong penetum lai hoino lai na so joni la penala duar 12 voters ke doa adima long ke jo ramleng adino sio dake panchayat ki bi la sini tum mangke ang si minister wang lokal di pulang wang man sini tum la highlight thandun pen alang limata sina cecak lo la ke prapjin pen la so angdeng bangke kapicun jepan boripon po buat teng pen si alang li isin notification da eklang pon lo sa committee seng lo kalau sa commission da bangke la ke inclusion da jadi exclusion da jadi la sila da bangke litum bangke ala ta to ma kita nang dudun nong dulu next ma kala si prapjin be lai ta mi chuk ladet kali da doromla konsensidet kali langkajan long ta dolo la pen ke ho kajirong ra rong mong we long ta dolo ta si lal ke thomadim da me da prapjin pen litum 10,400 full consume tarke da ke panchayat system ta avelo abe litum banduri bang itu bet sala lebih ni korban hang bong ki bang war kang lai lo lo la so be diklem monje ba ni